Om Audionomatu Namas. Jadi kalau tidak ikang ukira paksa pajaran. Jadi ulang. Ikang cerita yang makin ring bawangunan ring wano diri makin basmo limut deluang ukap mager wendan sayu wakti punyan dingin mesayong-sayongan irike betul tumakul mareng luah hanyamu banyu wedan irike punyan tiing munjuk nyane ngantek irike ring masoyo ring tukade sekadi anak nyenok-nyenok koyo bareng dekat macam kramo sekadi pun anak nyambut sane melalui melilo kita mereka kayunya pada kaikan pasagit sarupan punyan-punyan erika sarwataru punika wikan dua ikun jaga siaga nyambut tamu tinemuning macang kramo tamu sane jaga pacang rauh mereka malila cita atangkil adangkil dawa murid titirangan jali sekadi sayu wakti cecahipun ngaturan panganjali Om Swastiastu ring sang sanerawuh suluri kering anyar blangsingipun ibingin sekadi anak nyapo tamu sane wau rauh alas katemu sang rahe tamu yan sayu akti tamu punika wau ngeranjing sampun alas mageng kepanggih malaku jauh tangane sukapa sayu akti makin sasih kapate nyenengin pisan rengo pisan irike lirang linengis kus maketira batu parang eriko melengis sayu wakti santuk kesinare nantuk sangyan surya ye to dunungan iki ngale maro punika dados tetujon sane wau kacinga asa jiskar sun kayu seno sayu wakti bungan-bungan kayu masinar sayu wakti pekandanannya maturaken awaknya
samping ngaturan dewek sayawati bunga punika mandhaipun kesumpangan ring sang rawuh resuang keraken sekali manut ring puniki wonten iki ringnya ayo minangka sosonan sanes